Tahono gadada dafana lobalai. Ia faluka mi vai boda de zoaya ya ita Yesu Keriso. Bafa oma silobalangi ama. Bafa abo sagehehanyani amoni ia duhu. Sito bali berehuho khada bagina teloni amoni bazima khe ade. Tefaudu bawana retede fanahai zoaya ya ita Yesu Keriso. Tehala ia more bazura Efeso fazasara ayat tifele 5 bairugi ziduahu atelu. Efeso fazasara ayat tifele 5 bairugi ziduahu atelu. Imaneta romalizo aya bada tahoga taforodongo ia. Anda ya odogei meno urongo wa mati anda bakhemi. Kezo aya ya ita Yesu. Bafa omasimini amoni anda fefu. Bala ubato banganda sohagele bakhemi anda. Itere ligu babangandregu. Ena ibe khemi geheha baba atua-tua anda lobalangi zo aya ya ita adre Yesu Keriso. Amala khemi anda. Eheha baba maele baba aboto bada demi ia. Ena tefehaga hera demi. Fami ila hadiah da tenafa babo gauninia anda. Bahevisa banu aoi sola khemi gondetania anda. Bani amoni anda. Bahevisa ginete wa abelenia anda sinofahona. Bakheda samati. Dali wolaunia baba abee wa abelenia anda. Da azino yoroma baka Keriso. Me isusugi moroi bangai zimate. Bame ifedadao bagambelenia bazorugo. Alawa yawa zamatere anda fefu. Bayawa zalawa anda. Bayawa zabele. Bayawa zoaya anda. Bayawa zisote fefu. Ni tetei tenga ha bagete dano dae. Bagete daniagoi. Bano ibe baraga henia fefu hadia ia. Bano ibe hege hadia ia fefu ia. Bambanwa anda. Sinoto bali botonia. Ahonoa zamu ahonoa fefu hadia ia. Khera fefu. Irugida manganda ita. Ia edaroma lima sino ufazawa bagotaluama ama. Edana dedema maangerenusi. Bama abakhai ia baba urima ya aga sino samatihu. Aine ia aga gotaluama. Amwalaga kema wa atua-tua bafa abele bazio taregehani amonio. He enonima sama ema taroma lima soaya. Bahegi samatihu sino ohulo bazima khe ada. He deke masih fafa abele gehani amonio. Damai gani faha badi mesoaya no mangadan aga baba digehehani amoni iya duhu. Uwaita fefu shalom Yahobu. Tasuno lo malangi bata anda sohagele bagina tesisehi inete loni amoni bazima khe ade. Iya da tefaudu baba neretede. Fanahai zoaya ya ita Yesu Keriso. Khenama bazorugo. Meno irugi fabuluhari waana. Natabaso da baduria somuso de Luka fazasara ayat titelu. Bahaiwa bada ama ina. Bani oya enia tanda. Wangoroma wano auri iya. Meno aifa itaga bamakau anda fabuluwongi waara. I oroma-roma iya khera. Iombaha khera ngabale mbanua lo walangi anda. So aya ya ita Yesu Keriso sinomai to bagulidano. Babe amai baba ngeheli ya ita bahuku horeda. Bamate iya. Meno irugi telu ngaluo. Melo ita haya faubo bafa amate. Mauso iya morai bangai zimate. Bameno irugi fabuluwongi wa arania bagulidano. Bawa ngoroma iya bani fahania. Bahegi bani hasolo olo iya bagina tefona. Bameno irugi fabuluwongi
bamanahai ia bazorugo kenama badumadau ia bagambele lowalangi ama. Amaina batalifusen ni omasi bakezoaya. Mo amakai tagi keda bamberehuhu bazima ke adre. Ya iya daana ni hala mori bazura Efeso ande fazasara ayat 5 irugi zi 20 atelu. Surah ande basanura ya iya Paulo samosa meso iya baroma meso iya dania bagurunga. Bahiza amaina hewa aina bagotalua bawa abu dede bagurunga so iya balemo etufa ifa toutou tedenia halewa zo aya ada sino mamaduhusi tedebakania. Imane kada sitobalite badaromali ande turia wa mati. Ya, turia wa mati. Amaina batalifusa ni omasya bakezo aya meiromo dania duria wa mati bambanua Efeso ande Paulo meso ia bagurunga ya faluha ia wa omuso ded faluha ia wa owa ded hana wa omuso dedenia ama ina meiromo duria wa mati bambanua Efeso ade site domano ya hefa matira bahege fa omasira ni amoni ada. Ya, mafa omasira Yesu anda sehingga meiromo dania Paulo duria bamati bambanua Efeso ade omuso dedenia ba obua dedenia. Anda dania natabaso iotarai ayati 5 irugi 5 i anda sauhagele Paulo ade. Ya. Bamangandra ia kezoaya. Hana mangandra ia ena ibe ewa atua bambanua Efeso ande lohalangi ena site domano ira baba mati bahegei baba omasira ni amuni ada. Simana gidania natabaso bazura tanebe amaina haywa bada baiwa balemo aitufa maanda sohagele kelobalangi bahemi anda. Ya. Mesite domano bamati mi bafa omasimi ba menomitolo gendra aga baba nuriai ge turia somusodet. Aine yasimana ge ita teturia ita baba mati sehingga dozi samondrongo turia baba matida dozi nda enoni lo balangi samondrongo fa omasida Yesu faluha ira ba omuso dede ba fa owawa dede hana me fa omuso dede genoni ada ba nogei fa omuso dede zoaya yaita Yesu Kristo. Amaina batalifusa ni omasi bakezoaya. Hadia ia zitobali dane bamati bambanua Efeso ande bahegi ya ita irugi malhe ande. Ya ia da turia wa amate zoaya yaita Yesu Kristo. Turia we mauso zoaya yaita Yesu Kristo. Baturia wanahai zoaya yaita Yesu Kristo babe amai kenama bazorugo badumadau ia bagambole lowalangi am. Anda imane keda sitobali tuho badaro mariande mudadau Yesu bagambole lowalangi ama. Sara ia sitedo ita baba mati bafa omasi ni amonia. Amaina batalifusa ni omasi bakazoaya. Banua Efeso ande, banua sambua banua sinofaduhute de Yesu ira. Ya, hana bua bohalewe bolo bahera bawanuriai geturia somusodet. Hadia ia duria somusodet ni ombaka bolo bambanua Efeso, ya ia da turia fa omusodet bawa amate bawe mauso bahege bawa nahai zoaya ya ita Yesu Kristo. Simana gehe daya ita samati ofeta malhe ade. Turia Yesu ande da ezi tobali dane wa matida. Ba fa matida ena letolala site domane he baba mati bahegi baba omasi ni amunia. Ya site domane baba arodede da baba ngolemba Yesu.
He faluka ngawale gabula dede. He faluka ngawale wolohi. Ngawale wamakau. Sama kau faurida. Solohilohi faurida. Babereme sozi to bali dane wamatida. Ya Yesu ada. Sino ofena manere famakau bafanan rege. Irege mate ia badala refa. Bameno itago. Hadia zalua. Te folahemi ia. Te susugi ia. Bai folahemi ia ama. Dumadau ia. Bagabole lo walangi ama ya iya ni faduhu duho khedami ya da muda dau Yesu bagambole lo walangi ama bai sabu wa matida itaria sabu wa matida itaria sale itabawa mati na alua ngawale gabula dede na alua ngawale wolohi na alua ngawale wa makau bana alua ngawale ya wa abule gafekha solohilohi faurida tetapi mesokhe dawa arodede amaina mesokhe dawa mati siduhu ya letola le site domano ita baba mati ya site domano ita baba ngomasi Yesu hana no ofona gai I omasi ita si dua tuho muda dau Yesu bagambole lo walangi ama dua ia tefe haga heredededa babangi ila hadia ia detenaf toladan ia tasenda da eba ia tefe lewalu irugi feleziwa ia tefe haga heredededa babangi ila hadia ia detenaf ama ina batalifuse ni omasi bakhazo aya tetenafe baba aurida olembata baba aurida letanebe ha Yesu sino mai bagulidana sino mate baba ngeli aita bau korada ba sino mau somoroi bangai mate basana hai sidadao bagambole lo walangi ama ya halo fa abele sino evaluasi mana ya Anda dania wa ifola khemi iya lo walangi a ya ana iwa bayati fele walu irugi ayati fele ziwa imane ena tefe haga herededemi fami ila hadia detenafu babo gauninia anda bahewi sabano a oisola khemi gondetania anda bania moni anda bahewi saginete wa abolenia anda sino fahena bakheda samati dali wolaunia bawa abee wa abulunya anda fa abulul walangi ya zino banga bele ya iya baba ngai halewe sino mamatenge ya iya irege he afeke he okolingo ya irege mate iya badala refa no itaga bano itaha hana tetenafonia ama ada sino mamaduhu sitede bakhania si mana ge ita tetenafoda Yesu ya tabokai dededa tabokai heredededa ya ena etola taila ena etola aboto badededa he iwisa bola Yesu ada baba orida irege dania te fola khemi ge ia ba te fola khemi ge ita na letaroi detenafoda ama ina batalifuse ni omasio bakhazo aya yaita Yesu Kristo fefu yaita samati ande batagamo gai na hiya wa ohahodeda ya so zito bali ohamota dededa ya babe amui banahianda sino idari fangi hauga so aya yaita Yesu Kristo bahewisa ena atola maita bada si sara megene ena site domana ita baba mati ba faumasi hewai oyaza fukhe basi dua tafe haga teredededa babangi ila babang oleh baik tetenafuadro hanha iya Yesu telu tuho muda dau Yesu bagambole lo walangi ama telu ya iya zalawa yawa sama tere fefu fadia iya natabaso ayati 20 ofeta 20 atelu ifaduhu akhada bada ene wahadia iya zino I oromaa ya iya Yesu anda sino mususugi moroi bangai mate ba ifedadao bagambole nia bazorugo banoko bali salawa ya wazalawa iya basebuatoi moroi badoi dana beofes
Ya iya zama tere elia ulidana ba esinya maafif ba ifaduhu emege tengah haba dae bagi nete geidania dania ya hadi ada bereta iya ba amuzua alafa ba omega anda berasi mana ya ita samati ba fazoaya data angerenusi wa urida tanafunania hada si duhu no si tedo ita baba mati hada si duhu no si tedo ita baba ngomasi iya hada si duhu no ta olemba iya si to bali tetena fada bana si duhu no ta okaga zimana ba ifola kami gidania ita ya i ohe ita bana hiya wa oha dada ada sino idari fangihau taroma lilo walangi ito lo ita tahonoga dada mengandai sohagala Yehova amalo balangima daro malusino balia fa maha ema bazimane inata balefa belema baba malua ya iya nahayaga anda ma anda fasoaya amalaga kema batu atua bafa bele bazo taregean yang munira ena to bali fa maha ema iya badane dane baurima babo fofanoi lala bauria de gasa we kolima ande to bauridan badai ma yesu no manganda draga baba de gehe hani amuni yadu